Foi novembro 2009, novembro nós arranjamos nosso estado. Agora nós vai para o meio nós arranjamos bendição de hoje. En outra normaal zwangerschap mis foi o momento aí passou o momento daarbij wauw, agora que tudo custa vai double, botar aí double botar aí double bendição, pero tudo outra coisa não vai virar double. Dus nós estava da echt maneira tique surprise, pero contento e feliz também. En eigenlijk in tijdens zwangerschap bij boom. In termen periode bij boom, toen de controles nan tava da bom, die echos nan tava bom. Toen outro controles nan bodan durante een zwangerschap, tava daar gewoon normaal en toen binnen de range. Ora botar na estado de hoje sempre nan marcado como medisch risico door een tweeling, ovarita não está eigenlijk geschikt para 2 uur of mais, dus eu hoor nada controlar o mais tanto. Eu hoor também nós arranha período de corona. Se siga preocupados basta, porque a mim não pura vai muito comigo sana e controles não. Saya eventjes tenho busco maneira compatível com a situação nova. Nós arranjamos maneira assim, nós vamos nós dois no hospital, pero me casar que de auto e nós podemos com FaceTime para nós ter contato para estar toch por estar presente e também há essa chance para estar perguntando na ginecoloog ou a verloskundige. Assim nós deal com esse período, pero não está costo stop de período cortico, dus het queda de momento en wat een bezig plan para o futuro. Durante a periode a minha op verzoek of eigenlijk op last die mijn verloskundige kamer minha bijdrage 50%. Door hoe mijn meeste kon echt toen meer rust door durante a tweeling. En het is maar speciaal para mijn meeste curva, mijn notava echt sinti dolor nada. Pero eu estava dando bom tempo para me dar com 50% na trabalho, passou, que dá vou cansar, mas riberai sei dan agora me estar subtrap na trabalho, que dá como se não sei, dus em ansi maar riberai, eu estava dando boa decisão. Net onze man se kom ik trabalhar 100% AO, dus kom ik zwangerschapsverlof ainda, pero 100% AO. Eu me trabalho de controle na arboarts de trabalho, mas ainda me atraso foi 8 horas de 16 horas. A bicas, a mestra vai guarda à noite, dus nós temos net 1 hora mundo na casa. A minha sossegada rato para mim como mestra vai me sentar na arboarts, mas lá foi cama 1 hora para sair mas lá com dolor estranho. Minha maneira, eu sei que está um pouquinho mais forte que o normal, bandenpijn que botar aí hora barriga está crescendo. No momento me está tem 27 semanas e 6 dias, não, 5 dias. E meu trabalho já 3 semanas ainda, dus basta tempo para vai. E dolor abrirá maneira dolor piping, pero depois a região tiki e dolor a suavizar, mas sali vai com em casa, em casa vai trabalhar, a minha saliva vai me afspraken não, e dolor estava da tijd durante inteira hora na como estava da onderweg, ora me bem casa, eu decidi para mim socializar rato para mim suavizar o axi e dolor da barra, mas come vai dormir. E não é dolor vira assim forte, não há dúvida para me chamar. Normalmente não gusta chamar para cada chico para na verloskundige. Não há dúvida mesmo para me chamar verloskundige. Normalmente não gusta chamar
me casar rápido comigo, so ita bisa me fácil, llama numa, llama para check que soort de dolor tá, se tá bom, se tá hard erbij zie of não. En ja, depois, nou, in momento é eigenlijk gewoon signaal de Dios me te querer me amanhã, llama verloskundige agora aqui, niet a dúvida para me llama me casar para mim, ou verloskundige, tá verloskundige street me llama. Ele bisa me door te botar na período que eu tem risco, hoje, vroeg geboorte, me op een monitor via telefoon, dus eu tenho que ir ao hospital para me guardar com a dolota e me tenho que monitor o dolor na rua que eu estou. Dus maar toen treed me zo raak, de corona de mijn achterhoofd, me casapo bij komen, pas zo het aan het trabajo met die mee. En die nou en dan mag die drinken toch, pas zo dat abo zo mag die drinken. Die oké, bom, met tabi. Maar ja, me casapo ponele na altura, me casa no adora ni un seconde e di me tabai kubo toch. Zeker te met guarda para voor of não traga me drinken, pero me tabai kubo, me tabi buscava na casa, bij hospital kubo. En estaba de bom también pasó de hora el dolor había más fuerte. Ahora no se llega al hospital, no por acá na mes más de dolor. Entonces estaba de bom con ela vino sin buscarme con mi mismo nuestra cuerpo. Ahora me llegan a los camas, nanga mirami, siento de un rostro con un dolor, nanga abre cama, mesora, nanga bisa pindrumi ahora bota ahora el dolor abajo para nos controlar mesora. Los que no están mis amigos no te vayan a hacer nada, no te vayan a perder tiempo, no te vayan a controlar físicamente. Okay. Ahora la controlar es la bisame con 1 centímetro ontsluit in cama, pero con un estado de 27 semanas y 5 días está espantado. En net als hij nota bom, paso ora bota spanta, nervio, tu costa trario, brica, e ora è nota suaviza e veia nada, paso parece que me catinho, dus veia capa. Nunca me notava tan estado, dus me notava quando se edulou, dus me notava da saco, estava da veia. En aan também em ter cercas nós temos ele tudo ainda começa a correr mesora. En na começa a correr passou na boneiro, hospital tá bom, pero não está capaz de cuidar muito assim na chiquito. En essa ideia vai danificar a porção nos meus vida. Normalmente, por meio do coronavírus na nossa mano nos porta Colômbia, pero Colômbia su grens altura será, dus está porção estava do único show. En o processo dura também, porque na mestra pedi toestemming na minister aqui na porção, pero não para a mim, só para mim casar também. E mestra vai de acordo, porque eigenlijk é para mim intenção estava de dar com o bebê nanta que deve panica. So is het mais meer op en eu hoor mijn meester que no hospital de volledige bedrust. E meester vai de acordo com quarantena de hospital de in zo'n kamer com a mim. Se eu não lo vai de acordo com isso aí, eu não posso vir por são nesse ponto. Ja, nós não tapemos com isso, pero logicamente não vai de acordo passou e que está muito comum. A mim que está muito comum. Passou nos notava das aqui que vai passar aqui como está aí arriba nós também na copai. En verder foi aí na outra para casa, para ir com 2 maletas chiquito, com os passaportes, e vai na suposta. A minha mãe me turne remédio na mãe, weerremmers, pretje para longrijping, para baby's na mãe, infuus com magnesium, para de baby's na protegese van mij. En de setor die aan noite, met de keer dat metade 4 en 4 zijn 3 metade 4 não estava dando hospital. Dus en aan toe coisa como se corre. Setor metade 8 en dan die ambulance avini. En is hij daar vuelo in Colombia que tem tudo verpleegkundigen naar bordo. En door kon naar de bula echt naar de speciale kibana para de periode naar de bula in het país nan. Dat we dat full pakketa. Echt pak completo. Solamente o chiquito gomira pero tá timbrel também. Dus bueno a mira nem cuida de cuero de entra.
Dus een na een oor wordt een mire en een andere ende wordt dan met een koersond en kom je party. Wow, kijk nog zo bij haar aan. Nou ja, in ieder geval nou, was aan me over en ik weet je na swap is dat toch baas dat we eerder meer die kom je aan. Orang man bij de ambulance waarbij voor je hospitaal wanneer bij het airport. Ik kan je dan Atlanta, toen niet bij je dan weg. Zo ik kan je zeggen dat we nada suave, nada soepel. En durante el vuelo también hubo turbulencia. Viajaba 3 o 4 cápsulas que veíamos también durante el vuelo, pero ya toch veíamos que era más fuerte. En ahora no se llegan a Corsau, nos muestra guarda na airport también del periodo aquí pues o dorte na dije que muestra bien na airport en avión arriba plataforma para controlar. Van stel preguntas. Dat keer 4 zijn we met die 10 por fin se llegan al hospital aquí en Anang. En dat is een probleem dat we daar guardándonos. En nang abai kunos den een kamer abou bana die is goed als de hulle. Goed dat we dan een quarantainekamer. Nos staat 10 bis die mondkapjes staan weer. Ora cabi controlar dat die 8 centimeter kamer. Normalmente com normale volgroeide baby is het 10 centimeter. Pero sa akin ang tasina chiquito na no mestere full 10 centimeter. Dus enang aqui abira loucura. Turena como sa corre. Corre na como sa corre. Na sali bay kumi na echt even loskamen. Abot aan mij bij. En ja, enang nós tocou com zuster. Estava bezig com jinkos, pero toch doorgo estava met mij die drukte die je. Estava bezig até de tour so assunto na disso trabalho. Era aí um chance para papi comigo. Para eu poder na altura kiko de passar, kiko te bij assim, kiko me tempo verwacht. Estava papiando com me passar também. Echt, zuster aqui estava da maneira alívio, regalo de Deus na momento aí. En is zuster aí também avisame com nada vai pegar. Die remedio na ko eigenlijk foi bonero met dat ding kawan nanda bij pegelen na momento e back toch. A minha bira pontelo so essa estava da remedio kuta cuida esse su di mi babytjes. Kuta hoop important. En ja enan eigenlijk tava da manera guarda te com e ontsluiting a bira mas tanto of persuade da bira assina fuerte com mi pot com essa pers. En nu hebben we nu passages dos. Jonge dame aqui naast. Luidkeels, na tratamento ela vem na mundo. Dus ela nasce bom, pero ela vai assim ali. Achter fluno, assim ela sali. Er is een phantom tiki, pero ja, ela vai bom. Nanga vai com nem mesora, dus ja, ora na tá sina chiquito bonota hai chance para ter na riba bo pecho of bonocum, ja. Quando eu porto em contato com a pessoa, não tenho que controlar a mesura e não está sendo chiquito com a mesma ondersteuning die você é toekomst. Dus lá gaan atender com a numa, pessoa, ja, aunque kubo que sinti não, você sabe muito com a mesma ajudança médico. E lá gaan bij numa para atender com a. En 14 minutos passar dias dois, e eu comando a sali, ela nasce, 5 minutos trai outro. En esse dorpo em Noaia, tinha para a beira de Barica, estava dando stuit. De stuit, niet sassen, não tinha stuit, pero ele limpia para mim. En estava dando tiki quieto, dus não vai com ele sora. En ja, ora vou eu te salir en não tem hora mesora, é hora como maior botar aí gevoel de chocamento, não vai com ele en me casa kanan trans mesora para eu vista foi leu. Ik kinderarts dan dat we bezig zijn met zorgen, dan dat we dat eraan maar zo doen is. En die raad die worden en het zal niet zo duim, hoe daarmee mee aan het abon. En een aan die hertz ik dat kunnen, aan mij worden die cuidar door die zuster ik daar echt een regalo. En orang dan dat we dat redelijk stabiel of na hasil permehandelingen dan kunnen. Nangan lora mi kama kami
banda di cama con alta tin camber e mi ora mi por amiga na foi leu a promedia e essa estava assim momento de alegria me estava assim me hopi feliz quando andava da tem pero toch é momento em que bota eigenlijk bo estado não está claro não está claro com a zwangerschap so de momento o mês vai ter seguro 37 semanas pero ja dat 10 semanas mais trampang mas eu mesmo nessa situação aqui e na momento eu estava um gevoel estranho com toda semana bota sentir na minha barriga, bota sentir na mão, bota sentir echt gevoel de felicidade como mama tubi na minha barriga na momento aí na nota da minha barriga mas eu bota sentir baixinho pero normalmente ora bota dun luz bota sentir baixinho de barriga pero botin mana yeng ko iunan of uyu en dan zei mijn man na momento ik was om nog voor het karanga miuna en dan zei ik baixinho o bono por beschrijf en minuta na Hollandees dit wens je ergste vijand niet toe. Je hebt echt op je erg. Hoor maar hier ook die man rustig, maar meer ook dan passen over voor je behandelkamers. Dingen couveuse aan, om bij ons naar bij kunnen, met kasapura bij kunnen dan met een afdeling aquí. En dan voor het renta passo ja, dan dat we dat druk kunnen passo, dat kunnen dan weer stabiel, dan dat toere apparaten naar je monitor naar de bottom hier hebben, hoor pegar. En toen had dat stabiel, dus por a mira foi de porta assim. En depois quando estava da claro com a mim não ia me back na minha câmara, não estava em quarentena, dus em na minha estraqueira. En ja, me não tá nem por da hora, pero me casa vini back. En ja, o único que foi por assim, estava de contar-me que quando na assim com na estabilizar. Eu ia nossa curva, busco maneira para dormir também, porque eu estava de madrugada 3 ou 4 horas, não, nós chama a família para mim. Quando a família na altura, minha família na Holanda estava trabalhando, porque nós quando na altura, nós estava trabalhando com o show, com tudo com ele, nós estava ja, on hold, estava aqui com o passando, nós chama sua maior também com o trabalho com o show aqui. E depois nós buscamos maneira de dormir, pero é coisa vai. En havia assim uma resta na momento, se como estava da casa minha, como te quero dizer, so havia uma resta. A minha lanta com foi me cama, vai para fora rebaixando, vai me buscar zuster para me lá, ministra vai ser como eu não, esse está com gevoel como mama. Eu ia nossa curva, buscar maneira para dormir também, porque eu estava de madrugada 3 ou 4 horas, não, nós chama a família para mim. Quando a família na altura, minha família na Holanda estava trabalhando, mas nós quando na altura, nós estava trabalhando com o show, com tudo com ele, nós não estava ja, on hold, estava aqui com o passando, nós chama sua maior também com o trabalho com o show aqui. E depois nós buscamos maneira de dormir, pero é coisa vai. En havia assim uma resta na momento, se como estava da casa minha, como te quero dizer, so havia uma resta. A minha lanta com foi me cama, vai para fora rebaixando, vai me buscar zuster para me lá, ministra vai ser como eu não, esse está com gevoel como mama. En esse me queira assim, pero ja, tem quarentena e estava total. Dus we nog voor mogen zomaar. Dan mag die salie voor je kamer, dan mag die bij nieuw kamina. Dus eigenlijk naar die weg mee zorgen in mijn kamer. Maar salie zit in die mondkapje, dus voor protection voor mijn mestrabisti. Pero ja, moet tien manieren para mim bem, se caminho não para mim wak não foi deu. Se quer, pero nada. Se isso não é mais internet, não bisa nós por vai wak não. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos bezig com o IV.
En eu ori nos ora wak diz rato seca febium. Depois nos ora bini back massa tarde para todos. En cada dia ora bota para fora, bota turba yama aqui of bota yama aqui não para informar quando o babytjes zijn. Bota aí outro verpleegkundige na telefoon. Lagami bisa promesi. Eu prometia que nós abini nós topa verpleegkundige na kota hopi mee leven. Lief. En echt nanda compreender oro mama ta sinta aqui nanda yora. Paso amita ting hasta de ora momento nang paso bosabo mong ora abo ta emosioneel nang tamita sentir. En mino que sinta bandi aku veuze na lloramento. Dus jora mi tava danada na banda, mas vai sinta bandi porta. Na lloramento en jora é a única persona que por calma bota é verpleegkundige na momento é. En nanta calma bo ja no di pone Mario abraça of algo, pero para explicar na uma maneira rustig, na uma maneira compreendível, sem tanto medische termen aí, nanta explicar como eu nanta haciendo, como nanta deal cultuur qual está passando en kiko nos por verwacht. Dus nang eigenlijk ta is zo'n puta lagabo sira conocido e mundo novo aqui para nós. En sim verpleegkundige na aqui met keren ku ja nos no portava na momento que nós está agora aqui. Dus echt nang ajuda nos hopi, sim na mesa met keren. Nanta die hopi valor para nós. Ting echt differente kuta hopi lief, ting otro kuta heel kundig, strak in het werk, heel duidelijk, strikt op regels. Dus wordt een combinatie die een team aqui na cada persoon heeft zijn sterke punten, zwakke punten, en dat veel aan outro mais bom is. En ik cuido para Yunnan ta prioridade número 1. En después é maior também, pero também é muito importante. Dus ja, Yunnan no papia ainda. En eigenlijk bota boiuso abogado para que tudo vai passar por Yunnan. Botinho vai de acordo também de certo cosnan. Pero ja, boco vai de acordo solamente ora bosata tipo botinho vai de acordo. En inang explicação e comunicatievaardigheden dan ook importante. Kita conoce que son cultura de Krakenanan, pero ya. Bisa ko po sanda si trabajo tipo amor. Ya, cultura y bendición a Dios, kubosan amor, din trabaho, tanos por aí aqui. E junto, né? Junto é pensar no sentir, junto a sentir você bom, que você não está maior, porque alerta, maior na crítica, maior que cada vez você está assim, algo novo, você está para ajudar nós, que não está para conhecer você não é bom, quando se vai, na nossa cultura paciente, tudo que você aduna, hoop para bem, quando você chega, é dia de ave, você está má. Mas já dá aqui para todos. Kebaikan. Senang bye-bye. Jadi saya duduk. Aí depois vão ouvir força, vai trabalhar nesse livro. Heeft u nog maar ja. Ik heb een kaartje voor jullie in ieder geval meegenomen en daar heb ik wat opgeschreven. Dat ga ik voorlezen, want anders weet ik het ook niet. Toen
the staff and of the CMC NICU. It takes a big heart to save tiny hearts. En het is een tot ziens kaart, want ik zeg geen gedag. Nee, je bent gek. Je moet elk jaar kom je hier op bezoek. We moeten hun ontwikkeling volgen. Lieve schatten, verpleegkundigen, artsen, assistenten en schoonmaaksters. Ik kan wel veel namen noemen die ons hart hebben geraakt, maar dan ga ik zeker mensen vergeten en daarom doe ik het niet. Wij, papa, mama en Ivena en Fabian, zijn jullie allemaal zo enorm dankbaar voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan. En je zult misschien denken, ik heb gewoon mijn werk gedaan. Maar als ouders zeggen wij jullie dat hetgeen wat jullie elke dag hier doen, heel veel meer is dan alleen jullie werk. Echt heel veel meer. Zonder de toewijding en de liefde voor het werk en de babytjes hadden wij deze periode van bijna 2,5 maand waarschijnlijk anders doorgemaakt. Anders gezegd, zonder jullie en de zegeningen van Tata Dios Todopoderoso hadden wij misschien hier niet gestaan met z'n viertjes. Het kaartje zegt tot ziens, want wij nemen geen afscheid, maar komen zeker nog eens langs met onze kleine diamantjes, Ivene en Fabian. Wij houden van jullie en jullie hebben een bijzondere plek in ons hart voor altijd. Bedankt voor de liefde die jullie ons en onze kindjes hebben gegeven vanaf 24 april tot vandaag 30 juni 2020. Een hele dikke kus en knuffel van ons. En we hebben iets lekkers voor jullie allemaal. En een hele mooie taart die misschien nog wel veel meer zegt voor jullie.